Ayam goreng campur sambal. Tomat 1 genggam, cabai rawit 1 genggam, cabai merah gede 3, bawang merah 3, bawang putih 3, direbus. Penyedap rasa 1 sendok. Garam 1 sendok. Leher ayam setengah kilo, daging ayam setengah kilo, dicampur jadi 1 kilo. Minyak 1 sendok. Goreng bawang bombay. Masukkan bahan yang udah dihaluskan.
masukkan kecap 2 sendok. Penyedap rasa kaldu ayam. Saus tiram 1 sendok. Garam. Gula pasir 1 sendok. Campurkan ayam yang udah digoreng. Peras 2 jeruk limau.
kompor matikan. Masukkan perasan jeruk limau 2 biji. Ayam sambal goreng.